Ang Ginoo maadaha iyo. Pagbasa kang santos nga ebanghelyo. Sumalakan San Mateo. Pagagi hininom kaadlaw, iginupod ni Jesus si Pedro nga nan magbugto hira Santiago ug Juan. Gindara niya hirangad to hinitaas nga bukid ug hirala dito. Samtang nagkikinita hira kan Jesus, nabalhin na niya panagway, nagmasilaw niya bayon, sugad han adlaw nga nagbusag nga niya panapton, sugad han kapawa. Niyan ang tulong nga mga tinunan kinita kada Moises ug Elias nga nakikigingmang raw kan Jesus. Nagsiringi Pedro kan Jesus, Ginoo, maupay nga hahaninala kita, kung maruyag ka, maghihimo ako dinhi hintulong nga tulda, usa para imo, usa para kan Moises, ngano usa para kan Elias. Hanagiginakan pahiya, ilinambungan ni Rahin masilaw nga dampog, nga nagsiring intingog tikang handampog. Amoy ni nakon kaluguringon nga anak, nga hinigugma, nga akon ikinalilipay, pamatii ni Yuhiya. Nagkahadlok, good ang mga tinunan han pakabati ni Rahan tingog, ngan hina pa hirahatuna, dinaaw pisos ngan ginkaptan hira, nagsiring hiya, buhat ayaw kamo kahadlok, ang paghangad nira, waray na nira hingkitan labot ken Jesus. Ang paglugsong nira han bukid, gintugon nira ni Jesus, ayaw kamo pagsumat, bisan kan kanay, mahitungod hini nga iyo hingkitan, tubtuban kabanhaw hananakhan tawo. Mga kabugtuhan ni Ebanghelyo han Ginoo. Paghimaya, Ginoo Kristo.